Sumber Menteri Rangba jangga jela uba Preston Tengsong, Kumukongsan menhakasi sajan ulawan banpli paitba yaga Claren Arpulai Resort, Kabadan Hashnong Narwan East Giant Hills District. Yaga Tiger Resort along Tride uba Boren Chadap uba Nagashnong Kia East. Padla penondur itanat syuru yagi saurong saukun jangga Tiger Resort. Daga jingya trailang lembat ke yenga sem jang uhi paragaway. Kalong ru kabas ngautanat bantim. Bau boren syarap lambat ke yenga sam kilala ru man penlongi kamariang ka bakup rong jernam daga batung dagi ding so kumjuru kiwe ki jading hagate ke jaga ka bahe hado arpulai akar ka badan hajan kate ke resort omtang kata kidan ru kipung do kha ki bahe ki jaka yat ki jat ki jingking yat ki jat ke ba itanan ki jaka syongkai pangan laban ongru bakate ke jaga kalong ka babit ka babiang bat ka itanat ru nakabanta kinong jung akai perthai bat ki riu mariang habakren kumukongsan uba Preston Tengsong ulahai ka jingkit bokit riang ya uba boren shadap lembat ka yeng ka sam hi bar ogawai bakinang ya chaprang ban kentiw ki kam ki jam bat ru ban kentiw ya ka than hi bar ogawai haga jogapor ulapatha ya Deputy Commissioner wa Village Baranwal ba un upload lani un bu no ya ka kerteng jong ka ka resort haka tourist map jong ka jala Meghalaya haka tega sngi ukongsan ula kula ru ban penyo daga surok ka babha ya ka shnong narwan hi barok away ula kentui gi pat ba nong shong shnong bagi dei ban penne pensa ya ka shong suk shong shngai ha po shnong pathau u kentui gi nong shong shnong ru bagi nang kentiu shu ya ka kam rep so nyamtra ha po shnong kakong Santa Mary Shala kabadai ka MLA jang ka sutnga Saipung constituency kala ai ka jing khublai kit bok kit riang yo ba boren shadap lambat ka yeng ka sam ki balala ban sandor ya ka tega jaka kabadan ka resort namar kani ka pen iya ka nuksa ya ki wei badru ka pen paushai ru baka East Giant Hills kabadai ka jaka ka babun bau do yong bat ka dai ru ka jaka ka baki pat ba kitrai amtang ya ka kam do yong handre ya ki wei ki jat kam ru Kalapan sngoru baka ni kasnong narwan kadai ka way na ki model village bat kadai ru kasnong kabla pau ba ka kam rep so nyamtra ubahe snong jong kasnong narwan uba lamsuk langstang ulong ba ka jingdan jong katai ka resort ka ra ya ka nam bat ka buram jong kasnong ka thau komta ula kentui ki nong shong snong beki deben penne pensa ya ka kuat ka suba hasnong ha thau bat kum juru banang kam kentiu shu ya ka jing le kuat ya snong ha thau nama lada wan ki beriu ki banabar kin yoi ya ka jing itanat om tang hapo ka resort handai kin yoi ru ka jing itanat hapo snong po thau ha ka kuat ka suba uba boren chadap uba de utrai jong ka ke Claren Arpulai resort ulai ka jing khublai ya baro ki tu gi bla shakhat snow ba ha ka ka sngi ba pli ya ka ka resort ulai ka jing khublai ru ya ka kong Monica Rambai ka badai ka architect ka bala ya rap ban penuan dor ya ka resort pat ya ka ni ka jaka shongkai pangan ulai ngu ru ya ublai ya rap ya u hadu ba undala ban pen urlong ya ka ni ka jing thumu jong u Bikin dia kok, penting nangis berat. Kata kedau ngakwa pan ong yapi bang ibu ya ke priority bat kani ka memorandum ka bakirang bas dong porok kibedon sakani kathan pilaya ai ngakular kemat jong pi bangan pasnano yang estimate bat ngakupat ya isanta kumka lokal meli sa sumon mapi ya engineer jonga hangni ya clearian kinisnano wood ya kani ka estimate balenga lik ong kumta namar ba menta ka jingdon jo kani ka resort kibapun ba ki turis kinwan mdei ben ong ki turis kibawan nang ni na rilum janti
Kinwan nang the na Assam, kinwan nang the na West Bengal, kinwan nang the na Delhi na Mumbai na keleng saudong. Bat kinwan ya kaban pelut, ya kapor jongki, kam tam kinwan pelut ya kepisah ka jongki. Kin ai hangno ai ba borin, bat ikong Clara. Kini pat kini akumnu kini besak hun, besak ti. Nang tasyu mentoy menu mentoy kinong song snong. Perselur cucu sungo bahaya tung kambun. Ya uso nyamtra mne tamban pen itenat dan le kalong kakamai. Ya kasnong ya katau bat ka pen itenat kadang pen ipu susu. Ya kadikisnong narwan jompi barokaway. I would like to request our Deputy Commissioner, see we need to upload it in the tourist map of Meghalaya. You have to do that. You please consult the Director of Tourism and include this resort in the list so that you know the technology nowadays, be it USA, be it European countries, be it anywhere, people will know, will see. Na kata-kata mga pi kakerteng jong kaning resort, kapas ko tenat hado kata-kata ba burin ular bit sisa. Kakerteng joki parok mut kat pau keleng keperthe na dola syai le sisni. Ubri ule se bedang duna kijing nang jing stat. Ngai kakerteng kan yai keleng saudong joko perthe. Kabaa. Kabangakwa ban ong ye pi menta kalong kani. Ngatrai dang knyat tayo ba pol ndo udang wan ban inaugurit ya katai ka wa sa te ka chamsyam bo chamsyam. Sa kso te katura de ka we ka bai tenat menta sa akhani dengan tradang buon shu ki jaga kane kai ka de ka employment ngiyok kam nang ni la syai pateng la pateng kani kan long ka pliang ja ka bandeng kong kayin ga sem mi mapurin bat ka baar ka long ya kasnong ya katau kan besar kan ke resort dakit pau hajar mot kibri nang nei sekaman tenaga kadau hakbedei bat ka tourism sektor na lor jong kasurok ibu hakmat bat ka sorga kidon ki skim ki bakerpang ki bingi ai ke unemployed youth ka bingi ong ka homestay ni merge lang mentana po DIC ya ka scheme hakaba ngila ban ai nhiều % si paulak den ka nhiều lak ka de ka subsidy but lailak ka de ka soft loan yong ka soft loan ka bikin siyo la de pio nhiều lak tam lailak ban siyo ka loan na try ka bala biang palat Teng ke bas ngosi kolong baki kun samla jongi. Markane ki jingmut ngimut ya ki educated youth. Te kabangakwa ban kerpat. Ki kun samla jongi metaki pelut por hakin ki mobile tang nak metaki tu ki isu ki balong negatif. Mas ngosi ban ong gani. Nri yaki tu ki isu ki bangingi upload. Ya ki mission ki jongi. Yaki inisiatif jo kesorka I kombomdon bakwa banpe tengah kerpat iki kun samla bei ngatrai klade kapor wat pelutan hakin iki internet jompi nak menta banje kritisai si gibriu ani ya komen de dot por live hujat live poskit drodur bring ngatrai pio iu ba prostur la bonsen mi thui tau su kadur bula ayu mi ka kumnu ki dot por ya don nakata pemban balik ban wat jam nang kani to ka wi ka buksier I ki is Chandy Hills to penyui to ka jing yusuk kani is Chantia juongi borbor juongi bha ki is Chantia to ka thamu yong tang newani heini sinengkong de yoi ka te ka jing miat ka jing bha ka jing penpho penpen nga kani ka thau yong I de cho ngakwa ong ipi siobha perlok prajor yang I promote iga
kam kini ki resort leni kini ki jaj u penkrek kami Jepang ni kamariang yo miat yo bah cok ko kam tam wah is jentia ide yo nami wa ito ibruki muyong i pensi ga kamariang dang untuk adu itehi dang pon cok ki kam ki jam ke sarkar la daule hi go ki affected area yang borok ke is jentia hills rapon miat rapon bah ki tekeni ga vi kanuksa wa le wa kha wa gi yung wasem yung ki borok hi wa pemiat pembahagi ka kani ka thau ka chnong yang ka narwan ba kani ka chnong narwan nan bakla jan de yo hi ko ka model village sa deputy commissioner I think this is a model village right narwan ya so ni dai daw kani ka chnong narwan ka kamu ong ha chnong tu ko ai ku ble ha chnong la kamu ong ha chnong tu to kani ka chnong to uso wa warap yo warap slam warap per the i kam ki wa nga kam ka MLA yang phi wa ong wa goro hini chnong inarwan seo bha pen bo bha uni uso pen he cho pen thung cho ha ki vi thau le ngadang ne wana hini thau yang wa kha yu suk bha yu tanan bha nga ja ju puram wa kha dai na dang man chwa ju ong ko o wa chnai kam te kam ni tang muduro u per go hadu kan ni Yusuk ba gani ka thau te ile to chna cho in to ya resort le at least unu so to ne namu I chirta